cái đích nhau mọt cả nè nó đấy cái hai lần lươn đấy hay tập khách mà thôi can lươn hay ca tay con một cái nhọc tiệt nên tại nào còn mang ấy rồi cái đích nhau mọt cả nè nó đấy cái hai lần lươn đấy hay tập khách mà thôi can lươn hay ca tay con một cái nhọc tiệt nên tại nào còn mang ấy rồi nhưng mà đằng đấy ta bởi nhôm với nhá bởi thơ khuôn xa đó thơ ca ọt ba này ta bởi thơ ca bát ta khuôn ọt xa ពួកហាញបាច់ឆ្ងល់ទៀតដែរដោយសារឥឡូវខ្ញុំមានជំនួយការពិសេសតាំងពីខ្ញុំប្រើជំនួយការខ្ញុំនឹងមកជីវិតខ្ញុំរលូនច្រើនមែនតើទោះបីខ្ញុំត្រូវរវល់ទៅក្រៅរវល់ធ្វើការរវល់អីច្រើនមិនក៏ដោយក៏ជីវិតខ្ញុំនៅតែ smooth ដែរចង់ដឹងថាខ្ញុំប្រើអីគេខ្ញុំប្រើ BEC ដែលក្នុងនោះមាន provide សេវាកម្មដូចជា beauty cleaning ហើយ moving ផងដែរនិយាយទៅគឺយើងស្អាតទាំងផ្ទះស្អាតទាំងខ្លួនយើងផងដែរ ថាបងដល់ VEC ម្នាក់មួយទុកប្រើ អូខេឥឡូវខ្ញុំមានដំណឹងល្អសម្រាប់បងៗដែលប្រើប្រាស់ដំបងឥឡូវនេះនឹងទទួលបានការ discount 50% ទៅលើផ្នែកខាង cleaning ចឹងបងៗកុំភ្លេច download ទាំងអស់គ្នាណា